Iti Masakbayan. Ti napalabas, nagsara ti pagturya pagtrabahuan ni Armand. Isu akapilitan anapan nagtrabaho iti kaluklukat a pagturya iti lugar da. Simuro ti pamilyana, ngem imbati da ni Lovelyn. Nasakit nga rod tinakam ni Lovelyn, ngem awan tinaaramidan na. Iti matpakturya, naamamon ni Armand ni Roger, amay sang agtutubo, nga impagarup na anasingpat. Iti sabali abangir, naliday ni Lovelyn, gapo tamailiw daytoy iti pamilyana. Iti may sangal daw, nagkita da Roger kan Celia iti tiyendaan. Kat dita, tinulungan ni Roger ni Celia. Inawit na ti bagas, kat intulod na daytoy. Iti dalan, nasabat da ni Jared. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Naipaidam, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan kami mat nga imot nana? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Apay nga ta, ako na nga imot ti pulimi. Apay ana pa ulimag ka. Nautob mo ka di apod no timbaga. Diyak amo ti ibagbagayo, nana. Sige, aglisi ka nga rod di tadanan. Tamag na ni manong mo anakawit iti bagas. Di mo ibaga ako kwayo manen ti dalan. Jemot na simpot abaro tinang itulod kan ka bakit tinangtanam ka di? Saan lakay? Disnudo mat anang itulod kanyak. Nakitkita nak siguro dito ibang house. Talagaan na simpot day abaro bakit? Nagagat ije pagtrabahuan mi. Kayat mo asawan. Amamom day abaro? Kanayon ko ang makita ije paktorya. Saan amatagtagari? Nagagat. Nasingpat nga rod at talaga no kasta. Intulod nakpay nga rod. Hun nga rod bakit? Manmanon tikas diyang agtutubo. Pudnot ako namlakay. Nasabat mi ni Jared aputot dyan ang iparit nga agbalay tayo iti solar na. Kat inumsi nakit din ni Roger. Di lang nagbainan day diyang ubing. Inumsi na ti may sa abaro. Masurunak kadagi di apuli. Paidam da. Ay, bakit? Nadamag mo ka din. Natay kano iti aksidente ti kaanakam ije lugaryo. Anya? Asino ang kaanakak? Jay driver nga anak ni manang mo. Naidumpar kano tilugan nga iman maneho na. Tanag maneho anabartag. Anya? Ay unay matan tigas-gasan ti kaanakak. Ubing pailaangam na tayan. Lakay inak nga rod ije lugar mi. Inak matkitaan ti kaanakak. Ay katun kaasimat da bayaw kan abirat. Ay, nasapa a pinanawan ti anak da. Mapanak inton bigat. Agsubli ak to kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Noawan ko matrabaho ka, mapanak mat. Kasano nga'y dagiti ubing, nudwata mapan. Siyaklatan ti mapan lakay. Narigat mat no panawam dagiti ubing. Nang runak at babasit dapay. Awan ti kadwada lakay. Saan ka siguron analiday itanya? Ta nakita mo ni nanang mo, Lovelyn. Kasano ko matipan nakakita? Kadyak pa'y matnapan ijay lugar da tatang ko. Anya? Kayak mo asawan? Saan nga imay ni nanang mo dito'y balayo? Nakitak mo't ijay natayan. Naramanak pa'y nga rudjay tinapay nga insangpot na. Anya? May iliwak kadakwada. Itatas imbangpet. Di pa'y nagpakita kanya. Nagdiretso gayam ijay natayan. Gapo nga tatadadalolom kan lolam ijay? Di dakintugot ijay natayan. Tasyak tinagbati nga agpakan ka dagiti baboy. Aso, manok kan pato. Kayat mo ka di tamapanta ijay natayan?
Bambantayak pa'y matilot-lutok a binugbog akanan ti baboy. No panawak, amangan no makapuurak. Kaasi ka mat. Di ka pa'y makapanaw iti balayo. Amom, iti balay mi. Ninanang ko ti akin trabaho kadagita. Di na kumaayayan, Cora. Ngad-adda makariknak iti liday. Kaano nga ta mariknak ti pamatagdakan niya. Pat ganda ka mat siguro. Naira na lang adi na nasango ti may diti balayo. Ta ijay natayan tinapanan na. Siguro maladingit anak laang. Tapirmi nga iliw ko kadakwada. At dadamot gayam iti asidag. Di daman lang nagpakita kanya. Apay analiday ka, apok. Umadan iti bakasyon iti pagadalan, lolo. Mabalin ka di mapantaag pasyar iti ayan dagiti kakabsat ko. Ay, sige inton makaurno nga kiti pagpliti ta. Agpasyar taman nga agpaiso iti lugar datatang mo. Sige, lolo. Agat-gatang ni nanasyon iti ledangan kan ledag. Inak to agala. Tailakok kan kwa na. Tap nga damat pagpletik. Sige, apok. No nagaget kalakit di ama panagala. Makaurnong ka iti kwartam. Lolo. Awisak ni Cora. Tap nga adakadwak amapan ijay taltalon. Mala, makaammo ka, apok. Imbag ka na sabat ka, Cora. Oh, Awisan ka kuma. Tama pantaagala iti bisukol kan ledangan. Ilako ta kan ni nanasyon. ay, wan ngagpayson niya. Aglaklako ngagpayson ni nanasyon iti kabisera. Kayat na nga ta, no ado ti maala ta? Kayat na siguro Taka na yun mat nga agpakabisera. Agurno ngak ngamin iti pagpletek. Tamapan kami ko maagpasyar ka ni lolo ijay lugar datatang. Agpasyar? Kayat mo asawan? Agsubli ka matlaang dito'y inton pa nagsasarap? No mabalin, ijayak ko man. Mailiwak ngamin at talaga kadagiti dadakkel ko, kasamot din kadagiti kakabsat ko. Sa bagay, no siyak mo ti bati da, mailiwak mo't amangan no maamon ni lolom nga da planom asan ngagsubli. Amangan no di nakan kuyogan ama panijay. Di mo ngamin ibagbaga Pangaasim, Cora. Lolo, umanay mat siguron tinaurnong ko. Intan ijay lugar datatang. Nga mabiit tala ang ijay apok. Masapol nga agsubli ta adagos. Ta adaw ti ubrak di taoy. Wan ko naklatan. Ngam inton adda kami ijay. Agyana ko na ijay. Jakon kaya tagsubli ditoy. Apay napauli magkaapok. Wan lolo. Uray mabiit talaang. Hanggang inton adda ko na ijay. Saan ako nga agsubli? As-asidag ti pagadalan ijay ngam ditoy. Nagadayo apag naan. Mala, agrubat ka nga rudain. Ngam basit la nga badom ti awit tagsubli tamot la adagaos. Wan lolo. Hanggang inalak ti saan pa'y analabaan. Talaba akon ijay, lolo. Manang, nagbasit matanday ti asilid. Kunak ano ijay balay da lolo ti paggigyanan nyo. Adayo ngamin ti balay ni lolo ditoy. Adayo ti pagnaan ni tatang nagtrabaho iti bigat kan malam. Iso adito ibang house dati pagnanaadan min. Nagbasit asilid. Nagrotap ti katre. Umuli ka pa'y. Ay, si Kalabli. Anya tikat katawaang, Ha? Ay, pasensya ka nanang. Naragsakak lang amin. Diyak matan nalapdan tinagkatawa. Ingkayokit di sumakdo, tawan danom. Wan nanang. Manang,
Intayon sumakdo. Sige. Intayon. Da kami tim mo na dito'y pagsakduan. Naudi kayo. Iso ang maudi kayo mat. Napuno matanday taawit yo. Da kami kumamatan tani mumalaman. Nagbasit ka nagkutong ka. Ngam dakal matday tatimbam. Uray Ay, basita. yan. Tanapig sa akmat. Ay, asino kagayam? Kabsat na kakadini Mayla? Ay, nagado kayo no kasta? Ay, Apay, parikot mo ka din o ado kami? Ni tatang mi atag parikot. Saan kat asika? adayang bagak aparikot ko. Makakatawak lang amin. Nga po iti kinaaduyaw. Aglisi kagit di. Tala akong titimbak. Napunon. Alam lang basit ako tong. Ay, anya gayam tinagan mo? Barok, nadamag ko nga agawid ka kano ije lugaryo. Wan tata, agsakit nga min ni tatang ko, kat awan mang talon ni titalon mi. Agsubliak to dito barang alaan dakto pa dito paktorya. Ang kasanon, no di da kan alaan. Kapilitan nga agawid ako ng agtalon tata. Pagmayatan na ti adda talon na, taurayawan trabaho ma. Adda ti talon. Wan tata, iso na laeng taguray ka pa iti sumagmamano a bulan, sakbay nga agapit ka. Sa bagay, ang imbag ti adda ngam ti awan. Nataltalgad ti adda talon na ngam ti awan. Wan matkit diya tata, into nagsweldo tayo. Agawid ako, tayo nakagtalon tata. Manang, asino ka di dyan naglastog a lalaki di pagsakduan ti danom? Anya tilangana? Iladawan mo man? Jack kursunada ti panagsasauna. Natayag. Kasla nagmursang. Ha? Kumanatawa pa'y. Imbaga nakit din ako tong kan basita kano. Siguro. Ni Jared. Nagan na langan kat Jack magustuhan. Amang ano italaang day taagoram kenkwana. Amang ano inton masakbayan kat sabalin. Saan mo to nakagura? Kasano ko maasabalin to? Basta kagurak. Gaputa ibagbaga na ako tong kan basita. Ubing ka pa'y mat. Dumakal kan to Samangan ka ngamin iti ado tapno lumukmag ka. Nagkutong kamot ngamin. Pangaasim mat na tatang. Diyak kaya tagsubli jay lugar dananang. Kanayo na kamaililiw kada kayo. Kanayo na ngagsangsangit no agmay-may saak. Dayta at ibagam ka ni nanang mo. Pangaasim mat na tatang. Da kayon timang ibaga. No siyak timang ibaga. Sigurado adi nakpatgan. Ibaganan to nga iso kano ti masurot. Saan ka ta siyak? Ibaganan tumanan. Nga awan ti katulungan dalulo ijay. Kayat mo ka di dito. Uwan tatang. Diyak kayatan ti maisinang kada kayo. Sige, tagsarita kami kan ni nanang mo. Uwan tatang. Talaga akayat ko ditoy. Diyak kayatan ti mayadayo kada kayo. Ken maysa, nagadayo ti pagadalan iti ayan dananang. Nagadayo ti pagnaan. Uy, apay nga adda ka dito yung nagti classroom. Sika, basit kan kutong. Ay, inka ijay room ti grade 1. Apay, grade 1 ti panagkitam kanya? Katuan mat, basit kan kutong ka. Uray basit ka kuma, no napintas ka. Angam saan mat? Apay, anya ti panagkitkitam di tabagim. Ni Adonis? No saan nga Adonis? May sa Adon.
Anya adon. Duldog ata iso. Di kan sapay agdigdigos. Ha? Kanayon anamurseng ka. Anya? Sikakit di Pangit. Anya tinagan mo? Si kalaang tinangibaga apangitak. Si kakit ni laad ka. Anya? Kanayon kayo kanong agsubang ka ni Jared, iji pagadalan nyo. Kasano, naglastugmat ngamin, manang. Kunamlan asino naggwapo. Amom ka di? Ni tatang natin nang iparit, iji pagbalayan tayo kuma. Ay, isugayam ti ibagbagan ni ading apaidam da kano. Amom ka di? Nabainan ni tatang iti daydi agundaway. Pinabainan ti ama ni Jared. Ay, kasta ka di, manang? Nagkita kami. Pabainak man mo't dayja at Jared. Ibalos ko ti panang pabainda ka ni tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Na ipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.